Na wasyawe wika kuma itune ukwasyati wenue mwana wakwa mwendwa na ninendeewa muno nue umuthi ni wachumwa mbe wa mwaka na niwe wachumwa wa sikuku ya ubatithio wa Yesu. Wachumwa huu ni ta kiao kikwatanitie misiili niwe muthia wa ibinda ya Christmas na mwambililio wa ibinda ya kawaida ya mwaka. Sikuku ino yetulikania kana Yesu ni wabatisiwe na kiwu na beba mutheu aete ubosyo na utangio kwa mbai sionthe. Umuthi ni muthenya wa kubindisya iulu wa binya ubatiso wa Yesu na ula witu o tau. Isomo ni ambe kanywani wa Mwathani Isaia Ngai no kututhocha ithionthe ni witano wa mwanya kuka kwa Kristo kiwuo cha thayu. Kristo niwe kiwuo cha thayu kila isietwa ni acho tubatisawa kwa ubatithio wake ni watheisye kiwuo cha ubatithio witu. Witano wa umuthi we kivathukanio nondu ni wa mbai sionthe na muno ala mena wauni ni wala meyumitie na ngoo imwe kwitikila wobosyo wa Ngai ula ukaa kwisila mwana wake Yesu Kristo. Ni witano wa kwitikila wobosyo wa Ngai kwa kumuikia Yesu Kristo kiwuo cha thayu. Isomo ni ya keli Yohana etulikania bata kumuikia Yesu Kristo no kuweta ngusi cia Yesu Kristo mwana wa Ngai ila ni beba kiwuo na nthakame. Kila muthenya nitubaka wa kikonthini na nza ni thabu. Kiwuo cha ubatithio kila twaetewe ni Kristo nikiendeana kututhesya mathayuni maitu. Kristo aendeana kutwaliula kwisila kiwuo cha ubatithio kwisila nthakame yake na vinya wa beba mutheu. Kiwuo kina nthakame ino ye kila cha bata kwa wobosyo witu na sionthe siuma kwa Kristo. Kwa kiwuo kichaumia mbaune kwa Yesu mathayu maitu ni mathambaua na kutheua kwondu wa thayu tathela itune. Na kwa nthakame yake no tuekea akatwailia akatwiwanithia na kututwaa kwa Ngai taene ulungalu. Kwa beba mutheu nitunengawe vinya wa kukitaka wa thayu witu. Kristo endie ikanisa na enengane mwene akue kwondu wayo ni kana yithesye kwa utonyi wa ndete yake itina wa kuyithesya na kiwuo cha ubatithio. Ubo museo ni ulu wa sikuku ya umuthi ubatiso wa Yesu ni Yohana Mubatisi. Kristo abatisiwe ni kana athesye kiwuo cha ubatithio ta ikithathiana inya no nginya tutongoesye ni kana atuonie nzia. Icho kitumi waumie itune yoka kuonthi atuonie nzia ya kuthikwo. Ubatithio wa Yesu ni ikinya ya kubikia ubatithio witu. Ni watheisye kiwuo akinenga utonyi wa kututhesya thavu ya mbe. Umuthi twililikana utethio wa Ngai kwitu ni kana atuobosye. Twilikanua kila asya imaitu mambe atamu na hawa maisye kwisila thavu ya mbe ni chatungeiwe kwisila kiwuo cha ubatithio. Mwambililioni veva wa iulu wa kiwuo nthi itenombwa. Ivinda ya ubatithio wa Kristo veva wasa ni wamukusiie tawe mwana wa Ngai. Veva ni wavuanisye uthiumwe wa umbo wa Ngai kwisila kwa mwana wake mwendwa. Umbo ni usumwao veva akaaliula onthe na kumasuvia kumana na maveva alangi. Veva wilumania na Yesu kuma mwambililio wa wia wake kuvika muthia wa thayu wake vai ulu wa nthi. Veva uu wa utonyi ukatuma atethia wia uvituke wa Yohana Mubatisi. Ona itu twina veva usu mithenya yonthe ya witikilo witu tukiendea kwianisya mawivito maitu ma ubatithio. Veva mutheu aendeana kutukusia uune wa mwana wakwa mwendwa ula nendeewa ni we mwithukisye. Ivo ya iwonani wa wendo na muguo ula veva waetie iulu wa nthi. Sikuku ya umunthi itutethie kuswania iulu wa ubatithio witu. Tusyokelele mawivito maitu kwa Ngai syetwa ni ya Kristo
twinengane kwa Kristo ula isitwani yake twabatisiwe na twina utanu tutave kiwu cha thayu kwa Kristo kithima cha wobosyo. Moguo ni withiwe nenyu kila ivinda.